paginaki. Metong apanamdamayat mo kasakit, iyapi ni ngausan tamong paginaki. Itang palamo mo ating makapaigit, inya at yu tamong paratikeng pugit. Agyaman kanitang maintang tapamo ining paginakit kanwane miti mo. Pablasang ding matwa, tinlang pe palalo inyaking sakit luatamo tinulo. Miragul tamong ang kiragulyang tagle ining paginakit ayen na miwale. Inyaken tita ka ali pamipante ing kekatang salo yang anting maglatit. Ngenipin etana musmus pang pelangga, ngenitaya ka kitampon awawaga. Kingagyaman palanging Diyos sa pathala, ipalano retang purinang ipapla. Karing sablang astros, ing planetang iyato yung siplalan ng peka paborito, at karing lelang na iya kabud ing tao ing pepaigit ng alang kapareo. Karing tao naman niya ing apilina Patriarka Abraham ayalugurana, at karing babae tang Birhen Maria yang kaya nga piling intuning anak na. Iyata, atin yang laya ing ninuman ban lugurane yang burinang lugurat. Nyaing paginakit nung pigugunaman alayo king balenaning katuliran. Pasalamat tana king Diyos tamong lawit makisip tamong matas at matawit. Ngining tagleta na malakwe panakit, dapat neng ilako itang paginaki.